Mora biti savršeno. U pravom trenutku. Uz malo čarolije. Iznenadim je prstenom, ona kaže da. I zauvijek živimo sretno. O ne! Oj. Čarobna potraga. Ovaj dan nećeš nikada zaboraviti. Baš sam uzbuđena. Za prstenom. To trebam da osvojim Suzi. Kvaliteta prstena predstavlja kvalitetu čovjeka. Prodajete li prstene lizalice? Sam živi sa robotima i ne planira budućnost. On uvijek nešto planira. Zaprosi me! Zaprosi me! Ali nikako da mu uspije. Uz novu animiranu pustolovinu. Stigao sam! Ti si Oskar, super slikovac. Veliki Oskar robot će uništiti grad! Ovo ne izgleda dobro. Jer sudbina grada je u rukama robota i superjunaka Sema. Oskar uništava sve na svom putu. Baš je zabavno! Suzi! Hoće li uspjeti? Ne znam što učiniti. Mi smo superheroji! Mi možemo sve! Trebam pomoć. Ovo je priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi. Mora da mi vas je žao! Papci. Nismo papci, nego junaci! Ljubav uvijek pobjeđuje. Nije važan prsten, nego Suzi. Pokreni se! Ja to mogu. Jesi ti lud? Ideš. Naravno da je lud, zaljubljen je. Prsten k sebi. Bez ruku! Na jelovniku sam! Sinkronizirano u kinima od 19. siječnja.